Tunashukuru Mungu kwa kuwa ni mwema. Tushimye Imana kuko Imana yaduteranyije. Tunashukuru Mungu kwa kuwa ametukusanya. Tushimye Imana kubwo mjakazi w'Imana Claudine. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya mjakazi wa Mungu Claudine. Tumuone pastor wacu wa Kigali. Niwe pastor wacu wa Kigali. Yeye ni pastor wa Kigali. Rero tushimye Imana kuko Imana yamwihanganishije. Tunashukuru Mungu kwa kuwa Mungu alifariji. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Kwa kweli haikuwa vyepesi. Twageze umushoferi wanjye sinzi ahantu yari yagiye. Shoferi wangu sijue kwenye alikuwa ameenda. Niba nari namuhaye konje simbizi. Kama nilikuwa nimempa konje sijue. Ariko Dr. arambwira ngo mama ntugire ikibazo. Lakini daktari akaniambia mama usihofu. Ko umusaza we ntabwo ajya ashobora gutwara umwanya muremure cyane tena kuko afite ikibazo cy'uburwayi. Kwa maana mzee yeye hawezaki tena kutembeza muda mrefu kwa sababu ya magonjwa. Daktari araza arambwira ngo mama nta kibazo kazi kanjye ndakica. Daktari akasema mama nitaacha kazi zangu. Ariko tujye gutabara umuvandimwe. Lakini tuende tukumfariji kwa ndugu yetu. Ndamushimiye Imana imugisha. Nakushukuru Bwana akubariki. Nshimiye abantu bose banerekeje Kigali. Nashukuru watu wote ambao walinisindikiza Kigali. Twashinguye kwa gatanu. Tulizika siku ya 5. Imana ibamere umugisha. Mungu awabariki. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tunaenda sikia Mungu. Ngira ngo abantu bose batambutse. Kizani watu wote ambao wamepita. Hari abashimye Imana. Huko wenyewe walishukuru Mungu. Ariko nabyo byabonye kuri wewe. Lakini inaweza kuwa samani kwako. Ariko ntabwo bitubuze kongera kuvuga ijambo ry'Imana. Haitatukataza kusema tena neno la Mungu. Ariko mvuga ijambo ry'Imana. Bali niseme neno la Mungu. Hari ibintu bitano. Kuna vitu 5 bigaragaza vinaonyesha umuhanga, mtu wa akili. Hari ibintu bitano ngiye kuvugaho. Kuna vitu 5 nataka sema bigaragaza umuhanga. Biblia inaweza kuonesha kama mtu wa akili. Ariko ibi bintu bitano, lakini ibi vitu 5 ndavuga ku ya mbere gusa. Nitakazilia sana kupoa ya kwanza kuko iyi nyigisho yanjye yafata n'ukwezi. Kwa maana hii mafundisho yangu naweza maliza hata mwezi. Ariko tushimye Imana, lakini tunashukuru Mungu kuko Imana yatwuzanye kuza kumva ijambo ry'Imana. Kwa maana Mungu ametuleta kusikia neno. Rero ngiye kuririmba aho gatoya muri iyi minsi ndimo ndafashwa n'indirimbo. Naenda imba kidogo kwa maana hizi siku nyimbo ziko zinanisaidia. Nyimbo ziri kumfasha nkumva ndahumurijwe. Nasikia nyimbo ziko zinanisaidia najisikia. Hari igihe bigera nkumva mfashijwe n'indirimbo. Kuna wakati nafika nasikia nyimbo zinanifariji. Hari igihe bigera nkumva mfashijwe n'ijambo. Kuna wakati nafika kanero inanifariji. Hari n'igihe bigera abantu bashima nkumva ndafashijwe cyane. Na kuna wakati nafika kwa watu wanashukuru najisikia nimefarijika sana. Salomo yavuze ngo buri kintu kigira igihe. Salomoni akasema wakati yote inakuwa na wakati yake. Igihe urimo wakati mba uri kurira, kama ni wakati wa kulia, sinzi nimba ushobora kwishiramo umunezero ari igihe cyo kurira. Sijui kama unaweza jiweka ndani furaha ni wakati ya kulia. Rero ndimo ndanezezwa no kuririmba muri iyi minsi. Niko nafurahishwa na kuimba kwa hizi siku. Niyo mpamvu ngiye kuririmba igitero cy'indirimbo. Ndio maana nataka imba kuplaya nyimbo. Hanyuma rero niba utayizi, kisha kama haujue, sinakunda abantu bashirira dieze mu ndirimbo. Sipendaki watu wa kunitilia dieze mu nyimbo. Kera nari umuririmbyi. Zamani nilikuwa mwimbaji. Kandi impamvu nkunda impano y'uburirimbyi, na sababu natumaka napenda karamu ya uimbaji. Mw'ijuru tuzaririmba gusa. Hata mbinguni tutaimba. Amen. Amen. Mw'ijuru tuzaririmba gusa. Mbinguni tutaimba. Mw'ijuru ntabwo tuzahanura. Mbinguni hatutatabiri. Mw'ijuru ntabwo tuzavuga ubutumwa. Mbinguni hatutapasha habari. Ariko mw'ijuru, lakini mbinguni tuzaririmba. Tutaimba. Tuzaririmba indirimbo. Oh,
tusimame kwenye miguu yetu. Duhagaze ku maguru yacu. Tunasoma kitabu cha Luka sura 6. Turasoma igitabo cya Luka ibice 6 mstari yake ya 45 murongo wa 45 hata mstari wa 46 na 45. Kwa nini mnimi sauti? Muzamura amajwi. Mimi nimemaliza siku niko naomba sina sauti. Mazijari masenga nta jwi afite. Msinime sauti. Kitabu cha Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 6:45. Bice 6 murongo wa 45. Mwingine atakamata kitabu cha Mathayo, Undi alifata igitabo cha Mathayo 12 12 34 34 na 37. na 37. Msomi mzuri amefika. Nimudusome. Some mu izina rya Yesu. Amen. Luka ibice 6 umurongo wa 45 aravuze ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga. Amen. Amen. Mathayo 12:34 na 37. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 12:34 na 37. Je, hakuna wengine wasomi ambao wanaweza kusoma? Some mu izina rya Yesu. Amen. 34 haravuze ngo Yesu azigirira imbabazi akora ku maso yazo. Uwo Mathayo 12:34 na 37. Jameni, Dusome mu izina rya Yesu. 34 haravuga ngo mwabana b'inciramwe. yes. Ndipo hapa Abasha mute kuvuga amagambo meza muri babi. Ibyuzuye mu mitima nibyo akanwa kavuga. 37. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Imana idufashe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikala basi. Icara. Amen. Amen. Nataka kuambia wasomi wa Biblia, Ndashaka kubwira abasomyi ba Bibiliya, angalisho, mwirinde kazi ya Mungu umurimo w'Imana sio ya mzaha. ntabwo ari umukino. Kazi ya Mungu, Umurimo w'Imana hautaambia Mungu ase nimechoka. ntabwo uzabwira Imana ngo Na ndananiwe. kama unajisikia unachoka, Kandi niba wumva unaniwe, acha tukutie kumorge saa hii, reka tugushyire muri morgue nonaha, kesho tukubebe ukule Rusororo. ejo tukujyane Unajua Rusororo. huko vitu vingine wewe unachezeshaka, Hari ibindi bintu mujya mukinisha, lakini kazi ya Mungu msiichezeshaka. ariko umurimo w'Imana ni Kama wewe ni msomi wa Biblia niba uri umusomyi wa na Bibiliya unajua unasoma Biblia, kandi ukaba uzi ko ujya usoma kwa nini Bibiliya, usisome Biblia kubera iki kwa utasoma muda wako Bibiliya wa kusoma? mu gihe cyawe cyo Je, kuyisoma? unawaza uko mzuri kushinda wengine? Ese wowe ugira ngo uri mwiza Kama kuruta Mungu abandi? amekupatia hiyo karama ya Imana kusoma, iguhaye iyo mpano yo gusoma ifanye kwa Bibiliya, bidii yikorana na umwete uifanye ukiwa na fiera. kandi ujye ubikora Alafu kama ufanye hivyo, nutabikora uko ikiharibika n'ibipapuro probleme inaendaka kule. ikibazo Probleme kikuzaho. haiko mwenye amesoma mbaya, Ikibazo ntabwo ari lakini ugusomera. probleme ni yule mwenye amepatia kazi Ikibazo na ni kazi umuntu haifanye jinsi ameitenda. kandi akaba atawukoze uko bikwiye. Amen. Amen. Kinywa changu akikuwake na mshauri, Akanwa kanjye ntikagira umujyanama, Mungu ndio mshauri wangu. Imana niwe umujyanama wanjye. Amen. Amen. Kwa kuwa mimi nina haja ya kuogopa Mungu, Kuko njye nkeneye gutinya Imana, sitakuogopa wewe. ntabwo nzagutinya Hata wowe. ukiwa na pesa zako, Naho wagira amafaranga hata yawe, ukiwa kitu gani, naho waba uri icyo cyose, jali na wewe. ntabwo Hata nkwitayeho. wanaweza kutia mu makaro, Naho bagushyira mu na mimi makaro, wananitia mu budongo, nanjye bakanshyira mu isaka, sijali. njyewe ibyo ntabyo nitayeho. Watoto ya Mungu, Bana b'Imana, tutafute Mungu. dushake Imana. Tena nimesema,
kandi ubwo ndavuze na kusikia amesikia. uwo kumva yumvishe. Tumesoma kitabu cha Luka, Dusomye ubutumwa bwiza mu gitabo cya Luka sura 6 ibice 6 mstari wa 15. murongo wa 45. Mtu mwema, umuntu mwiza, hazina njema, umuntu muzima, mutu muzima, mu buntu buzima, mutu buzima, kandi aba mu muntu muzima, anaishi ndani ya mtu mzima. amen. Amen. Hano hari ibintu bibiri ngiye kuvuga. Hapa kuna vitu mbili nataka kusema. Ngiye kuvuga ku mutima, Nataka sema ku roho, mvuge no ku munwa. niseme na kinywa. Iki kintu twakitangiye kuva kuwa mbere, Iki kitu tumekianza tangu siku ya kwanza. ndimo mvuga ku buryo ki Niko nasema gizi ya kwamba umuntu muzima, mtu mzima uzi kwambara, mwenye anajua kuvaa, umuntu muzima, mtu mzima wiyizi, mwenye anajijua, umukirisitu muzima, Kristo mzima amenya umutima we, anajua roho yake, hanyuma umutima we kisha roho yake agenzura ururimi, inachunguza kinywa chake. rero ikintu kitwica Kenya kinatuwaka ni kiri kutubabaza cyangwa se birakaza Imana, na Kenya kinaweza uzikisha Mungu, ni ibintu byo kuza mu nzu y'Imana, ni vitu vya kukuya mu nyumba ya ariko Mungu, nitwimenya abo turibo. lakini hatutajijua sisi ni wanani. Hari ukwimenya, Kuna kujijua hari kumenywa n'abandi, na kuna kujua na wengine. ariyo sosiyete turimo, Ndio society yenyewe hari tunaishi. kumenywa Na n'Imana, kuna kujulikana mbele ya hari no Mungu. kumenywa n'inshuti yawe. Kuna kujulikana mbele ya Inshuti Mungu. yawe ishobora kubikuza ukwayo, Rafiki yako anaweza kandi njia zake. ntakumenya Anakujua kubera ko hariyo wahaye amakuru. juu ya jinsi umempa habari. Amen. Amen. Uwo inshuti yawe ni kuvuga, Rafiki yako akakusema uzajya ubyemera kuwa naelewa. ko yavuze ibyo yumvisha, Juu amesema cyangwa ni se yavuze ibyo inshuti ye yamubwiye. wala amesema ni rafiki yake alimwambia. Hanyuma rero Kisha sasa muri iri jambo ngiye kuvuga, mwa hii neno nataka kusema, ndavuga kubera umutima. nasema juu ya roho, Umutima, moyo. Daudi Imana yaramubwiye ngo, Mungu akamwambia Dawidi we, Daudi, ni wowe mutima wanjye wishimye, wewe ndio roho yangu inafurahia, kandi mu isi na dunia na mu ijuru na mbinguni sinabona umuntu ufite umutima sijaona wale umeneka kuwa Dawidi. mwenye iko na roho ya kushuka Ariko saya, mu kanya gatoya lakini kidogo Imana ibwira Dawidi, Mungu akamwambia Daudi, iramubwira ngo Dawidi we, Daudi, maze kumenya yuko umutima wawe ari umushukanyi muri byose, ngo kandi ibyo utekereza byose na kila kitu ari kinazozika ni kia upumbavu. Tugaruke barokore, Turudie walokole, tugaruke abanyamasengesho. turudie waombaji. Umunyamasengesho Mwombaji utizi mwenye hajijue avuga uko ashaka. anasemaka n'importe quoi. Umunyamasengesho Mwombaji utamenya icyo ari cyo. mwenye hajue kama yeye ni nini. Amen. Amen. Numvise uriya mumama ari hariya ari kudeklara, Nilisikia yule mama iko pale kuna deklarere, andikana navuga ngo bene data, akasema ntabwo ari igihe cyo kuvuga, haiko wakati ahubwo ni igihe cyo ni gusenga. wakati ya Ariko nyamara tutangira, lakini sasa twasomye igitabo cya Mika tulisoma kitabu ibice cha bitatu sura umurongo wa 3 18 mstari ya 18 havuga ngo umunsi w'Uwiteka aseme wakati ya uraje, siku ya Mungu ngo kandi uje inakaribia kubakomeye n'aboroheje, na watu uje wachini kuba abandi baca bugufi n'abandi bizamura. watu wanajibadilisha. Umunsi uraje Siku ubakomeye inakaribia n'aboroheje. wakati wakubwa na wakidogo. Twarabwirijwe, Tumehubiriwa, twumvise ubutumwa, tumesikia habari njema. nta muntu ufite icyo ashobora kwireguza. Mwenye anaweza sipata kia kusema aseme ya kusikiaka. Sinzi niba twumvishe, Sijui kama tumesikia. reka mbisubiremo. Acha nirudilie. Aha nta muntu, Hapa hakuna mtu. uko twuzuye hano gutya, Jinsi tunayala hapa si wote. nta muntu, cyangwa se reka mvuge ngo mu Rwanda, Hapa mu Rwanda nta muntu hakuna mtu ushobora kuvuga ngo anaweza sema aseme ntacyo hakuna atumvishe. kenye sikusikiaka. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Reka mvuge ku bintu byabaye muri 1994. Acha niseme kubenye bilipitikana kama mnanataka. Ibintu byabaye muri 1994, Bilipitikana mnanataka. pasiteri yabivuzeho cyane. Pastor alisema Aravuga ngo kwa twari muri Kongo, tulikuwa Mkongo. abandi bari Uganda. Wengine wako Uganda. Amakuru ko twumvaga Habari hizi tulikuwa ku tunazisikia. maradiyo, Tunasikia kwa radio. twari tuzi yuko Tulikuwa tunajua hari kwamba umuntu n'umwe ushobora kuba hakuna yabona, mwenye anaweza atari bakia. kuko Imana Lakini juu Mungu itari intambira kibi, haiko hazia
lakini yagihisha utwayo nenda na weka kugira wake ngo basavuge gukomera kw'Imana. asemake nguvu za Mungu. Uriya mama yaririmbye Ule mama ni ariko ngo mwene damu akasema sisi niki watanze nini kugira ulifanya ngo ubu ukiriho kusema leo kwa amagisho n'aya hata mbese leo ni amafaranga. eske ni Reka pesa. nkubwire mwene damu, Acha nikwambie mu ndugu, gihe cyose wakati yote utazigenzura hautajichunguza, ugenzura umuntu w'indani, uchunguze mtu wa ndani, bizakugora no kubona ubugingo, itakuletea shida kupata uzima. bizakugora no kubona Imana, Itakuwa nguvu kuona Mungu. bizakugora. Itakuwa Isomo linabwiye abantu nti Juzi nikamwambia naho watu, twasenga, watatuomba, naho twahanura, watatutabiri, naho twavuga ubutumwa, watatupasha naho habari, twavuga indimi, watatunene kwa ariko lugha, lakini tutize ubwacu. tujijue si peke yetu, ni bure zaidi ya ingine. Umukristo Mkristo ni umukristo wo kwimenya, ni Mkristo wa kujijua, akamenya yuko yakosheje, anajua akamenya yuko yagiye kure y'Imana. anajua kama ameenda mbali ya Mungu. Kuwa mbere nabwiye abantu Siku ya kwanza niliambia kandi watu, buri umuntu atarimenya. nikamwambia watu, wakati mtu anajijua, Yesu ashimwe. Bwana sifiwe, Ushobora guhura n'uhuye nawe wese unaweza kutana na mwenye utakutana yote, ukamuganiza, unaanza muongelesha, ubwawe ntabwo wiyizi, Mungu pekee ariko haujijui, umaze kwimenya. lakini wakati umejijua, Paulo yavuze Paulo akasema maze kumenya uwo ndiwe. nikisha kumjua mie ni Bivuga nani. ngo hari igihe cyageze Ni kusema kuna wakati Paulo ilifika, yimenya, Paulo hakujijua, akora ibyangwa n'amaso y'Imana, akafanya chukizo mbele ya ariko Mungu. noneho ageze mu kinyejana yagezemo, Wakati alifika aravuga ngo maze msiku, kumenya uwo ndiwe, akasema nikisha ngo yewe nahisemo kumukorera. chagua kumtumikia. Ushobora gukorera Imana, Unaweza tumikia Imana Mungu, ntikubone. Mungu hatakuona. Ushobora gutanga amaturo, Unaweza toa sadaka, Imana ntiyabone. Ushobora gukora ibyo ukora mu nzu y'Imana, ariko Imana ntikubone. lakini Mungu Ariko ikintu kimwe ashaka kukubwira, iyo gitanze wakati unaikuwa umutima wawe ukaguhamya ko koko na kushuhudia kwamba ukoreye Imana. umetumikia Mungu. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Umutima w'umuntu ya mtu arasukana. ni mdanganyifu. Iyo turi hano Wakati tuko hapa tuba dushaka kugira ngo tunakuwa twerekane ko turi abanyamasengesho, tunaonyesha kama tuko ariko waumini. reka tuve hanze. Lakini acha tutoke nje. Ubu ntituvanze twese, Tukitoka tu nje si wote. abandi baje bambaye twa tuntu twutu kugira ngo Walikuwa wanapenda vitu vya kufunga funga. arakura ka gatenge Atatosha tuka kikwembe. atatangira kugenda, Anaanza tutembea. kandi nawe ase naba Naye afanane na wengine. nyamara yaje gusenga. Alikuwa alikiaomba. Mbere kutarimenya, Jua kama haujajijua. ntabwo urimenya. Haujajijua. Nituva hano Tukitoka hapa hari abari bije kunywa inzoga, kuko bibatenda kunywa pombe. yagera mu bandi Sasa afika mu wengine nawe akaba uwabo, na anakuwa tu wa Kristo. yagera mu bakirisitu Sasa afika mu Kristo nawe akaba na uwakirisitu. anakuwa wa Kristo. Nyamara reka nkubyishi, Lakini acha waje nikwambie, gusenga. ulikuyaomba. Amen. Amen. Numvise pastor ari kuvuga ngo twihane, Nilikia pastor kandi nitwihane, na tukatubu, twihane kureka, tutubu na bitwaje tuache. twihana, Tukatubu, tureke ibyo twihana, tuache vile twe vitu twihana tusubira. tusitubu tena turudilie. Haleluya. Amen. Ariko nituva hano Lakini tukitoka hapa hari ufite randevu uko mwenyeko na randevu yo muri boîte, ya Mungu, hari ufite randevu, uko mwenyeko tu na randevu, ashobora kuba atafite na randevu, anaweza kuwa haiko na ashobora no randevu, guhura na mugenzi wiwe anaweza kutana tu na mwenzake, akatangira no kugambira anaanza tu panga ibiryo atagambiriye mu nzu y'Imana. anapangilia wenyewe kupangia Nyamara Mungu. satani akavuga ngo Shetani anasema reka mbarekure mugende, acha niwachilie, ariko nimuvayo, lakini mkitoka kuko nyewe hanze juu nje niwo mwanya muremure, ndio muda mrefu ngewe ndabafata, mimi nitawakamata. mugende tu, mugende muririmbe, mugende musenge, mugende mutange amaturo, ariko kuko nzi yuko mukanya gatoya nimusohoka hanze ndaza kubafata ko kubura abantu. Nitawakamata juu uko wangu. Amen. Amen. Umutima, Roho, roho, uyu mutima, hii roho bivuga ngo ururimi ni kusema hii ulimi ntabwo ruvuga aisemake, umutima ataramuha icyo na kuvuga. roho yamuongoza vya kusema. Umutima abanza akamuha. Roho anaanzaka kumuongoza vya Urabizi kusema. yuko Unajua kwamba hari abantu bazi kuvuga mtu ambaye wanajua akagera sema n'igihe akibesera. anasema nafika na niko Nuko kwibesera kujidanganya niyihe na mpamvu? kujidanganya ni Ni kwa nini? kubuzi ntabura
kwimenya. Unakuwa hawajijua. Ukibesera warangiza kwibesera ukanavuga ngo ni ukuri unasema haki ya Mungu. Amen. Amen. Nitukira abacu mutwiyore mu byo dukora bitatukwiriye twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare. Umuhanga, Mtu wa akili, umuhanga wa akili mu kwambara, mu kuvala. urazi yuko hari abagore bazi kwambara. Unajua kama kuna wanawake wanajua hari sana mukuri ya kwambara, hakika sana vala ukabona arabereye, unaona napendeza. naho ya kwambara gashwa Hata vale tu kashwashwa ukabona arabereye, unaona hari napendeza. n'abandi bambara Ubona wengine wanavala naho ya kwambara biriya byenda niyo ngo byitwa ngo ni bro, hata avale zile magra, naho ya kwambara hata avale ukabona biri ku giti, unaona tu biko tu sako muti. kibaza ni ibiki. Shughuli ni nini? Ariko tusomye ijambo ry'Imana, Lakini tumesoma neno la Mungu. kitabo cha Luka, Kitabu cha Luka. umuhanga uzi kwambara, Mtu mwenye anajua umuhanga kuvaa, uzi kwambara mtu wa akili mwenye anajua abanza kuvaa, akakenyeza umutima, anaanza kanavalisha kwanza roho, yarangiza gukenyeza umutima kisha kuvika roho, akambika umunwa, anavika na kinywa. yabaye ziriya rujupezwe bari kujupezwe ukamushyira ku minwa, Ingekuwa zile rusha lebre tunachana kukinywa, arizo koko zirinda iminwa yacu, zote zinalindaka kinywa zetu, byari kuba byiza. ingekuwa vizuri. Tubona umugore akashyira mu by'umutuku, akabona mu by'ibyatsi, anatia vya vere. manza n'ibyikasi ntabwo bijya bibaho, Kosa na vya siri ajya kubimenya ukabona, unaona anatia tu. yavuga akavugira Sana sema unapata ari abantu bazi kuvuga watu wanajua sema Imana ijye ibafasha, Mungu akwenda abasaidi. tuzamurire Imana icyubahiro. Tumegeshe Mungu atukufu. Tumaya kujabuka yiche. Imana idufashe, Mungu atusaidie. Imana itugirire Mungu neza. atutendee mema. Umuhanga wo kumenya kuvuga Wakili ya kujua abanza akagenzura, anaanza kana ibyo umutima ugiye kumuha, yenyewe anataka mpati. yarangiza kubigenzura Kubichunguza. akabiha umunwa, ese ibi ngibi ibi ngiye kuvuga biranezeza desanje cyangwa se birabikishitaza kuri desanje. Kubazo kwa mwenzangu. Hari umuntu aravuga Unaona wengine anasema hivi. ari abantu kera, Kuna watu zamani. uyu mama aranzi, Mama analishuru. papa yagiraga iradiyo suyuruka Babangu alikuwa anakuwa na radio. y'umutuku, Radio Arusha. noneho yinjizagamo akakasete, Alikuwa anatiaka moka kasete. murakazi, Unakajua? hari abantu bazi ako Kuko kakasete, beba najua zile makasete. noneho akiyinjizamo akakasete Sasa tia mwende kasete. akigira kugira. Kasete najizungurusha hivi mu radio. Hari abantu bameze nk'utuse, Kuko watu wako tusa zile makasete. buriya kasete zaciyeho, Kasete zishatoka. ariko hari abantu bameze nk'utusete. Lakini kuko watu beba kusaba kasete. Kariya rero Kale mbese karavuga kanasema ntabwo kajya gasubira inyuma, hakarudi yake nyuma. kandi ukabajije ngo mbese wavuze iki, Na ukakauliza kasema nini? ntabwo gashobora kumenya ibyo Akaezi kwambia benye kalisema. hari abantu rero mu bakirisitu, Kuko watu mu bakristo. hari abantu barakore Kuko ngo watu bazi ko bazi kuvuga, wanajua kama wanajua sema. aho kugira ngo abanze amenye ibyo agiye kuvuga, Bali achunguze venye anataka sema. akamera nk'ikasete. Anakuwa sa kasete. Ariko tusomye ijambo ry'Imana, Lakini tumesoma neno la Mungu. iri jambo ryanejeje. Hii neno limenifurahisha. Yesu nashimwe, Bwana asifiwe. amen. Amen. Bangaye bafite Bibiliya hano, Wangapi wako na Biblia hapa? mushyire mu kijijwe, Mupandishe mikono hivi kama mko na Biblia. ishyire gutya hejuru mami, Mupande Biblia zenu hivi. Muzipandishe hivi. ingudisi. Ni bangaye bafite smart, Wangapi wako na telefoni za touch? mushyire gutya, mushyire Mupandishe na gutya, telefoni zenu hivi. nta kibazo, Hakuna shida, mfanye telefoni zenu hivi. mugire gutya. Muzifanye hivi. Bose bafite smart. Kila mtu yuko na telefoni yake ya touch. Ubu ntomboye nkavuga ngo igitabo cya Luka Hapa nikashitukia mtu anamwambia kitabu cha Luka ibice 6:45, sura 6 mstari wa 45.
havuze iki? Inasema nini? Ngaho umuntu umwe ashirutukiye hano, ashirutukiye hejuru ambiri kuno havuze. Mtu mmoja pandisha kidole tu hivi na mengi nzi maandiko nasema. Havuze wiki? Inasema nini? Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Murikumva ikibazo dufite? Unasikia tatizo nyetu kwa nini? Ba pastor murikumva ikibazo dufite? Pastor mnasikia tatizo kwa nini? Magana abiri hano ni bana. Tuwapata hivi. Ariko habuze n'umwe. Lakini kuna kosa hata mmoja. Umbajije n'uwari soma. Nikauliza na mwenye alisoma. Wari soma ari he? Mwenye alisoma iko wapi? Handitswe ngo ikipa. Inaandikiwa nini kile kitabu? Nibura nawe umwaka wenye. Amen. Amen. Ariko ikibazo dufite nicyo, lakini tatizo tuko nayo ni ako niko ngiye kugarukira kandi hose. tunjo mnatarudilia. Nicyo kibazo dufite aho tatizo tuko nayo walikuwa. Umatanga Mtu anapanaka ikimuri kenye kiko ndani mwake. Ikibazo kugira ngo twumve Imana, tatizo pale tusikia tujya twumva ibitafite umumaro. Nasikia kabisa. Ubu nitujya mu mwanya wo guhimbaza. Hapa tukiingia Buri kipindi cha muntu wese sasa. araba amaso kugira ngo yumve icyo Imana iri buvugane nawe. Ariko nasomye ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ijambo ritavangiwe. Iri ni ijambo ritavangiwe. Ushobora kuba ufite n'ubwo buhanuzi, utazi uburyo kibabagarira ubuhanuzi. Ubuhanuzi bubagarirwa n'ijambo ry'Imana ryatubwiye mu gitabo cya Luka ibice 6. Umuntu atanga, mtu anapanaka. Matayo nawe aravuga ngo mwanshiramwe. Matayo akasema sema enyi nyinyi nyoka mwanshiramwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bivuga ngo inzoka Nyoka ntabwo ishobora gutanga urukundo my friend. haezi pana upendo. Yego. Ndio. Inzoka Nyoka akamaro kayo maana yake yo ni indyarya. yeye ni mjanja. Ishobora kwifungira ahantu hamwe, Anaweza jifungia fasi moja. itegereza desanje aho hantu Iko tunalichungia fasi kugira ngo moja. izagire gute, Kusema tu iniruma. izamurume Kisha kandi nirangiza kumuruma na kisha kuniruma yinjiza ubukana. ingize sumu mu mwili. Kandi nicyo barokore turimo. Ndio vile walokole tuko. Aho niho ndi burangirize gusa. Bana ndio ndamalizi. Nicyo barokore tubitse. Ndio kenye walokole tunaweka. Abarokore twabaye inzoka mu nzu y'Imana. Walokole tushaka. Abarokore twabaye inzoka zituma abandi batinjira. Walokole tushaka. Abarokore twabaye abarozi batuma abandi batinjira. Walokole tushaka. Abarokore tuba mu nzu y'Imana tugasenyana. Abarokore tuba mu nzu y'Imana aho kugira ngo twubakane, ahubwo turasenya. Tunakuwa kama nyumba ya Mungu pale tujengane, tunabomoa. Mu gitondo nabwiye abantu, Asubuhi niliambia watu muri uyu mudugudu hapa muri mudugudu ngira ngo hano hamaze nk'imyaka 21 hari cyangwa n'ibiri. nikizani hapa anapamaliza miaka 21 22. Muri quartier Umu mu quartier baravuga, banasema kandi bakavuga mu Sandrine, na banasema mu Sandrine. ariko twakwinjira hano mu nzu y'Imana, Lakini sasa tunaingia hapa nyumba ya Mungu. desanje yamvuga Sabina musema mva yuko nasohoka, najisikia nitoke. njyewe ntabwo nzongera kwinjira mu rusengero Sitaingia tena kuko desanje yamvuze. Shude zanjali ni. Ariko mu quartier Lakini bamaze imyaka 22 pamaliza penda. kandi barakuvuga, Banakusema. uratambuka bakakuvuga, uratambuka bakajya n'inzara. Lakini wabuje mu nzu y'Imana sasa unaingia tu mu kanisa. bakuvuga Sasa gatoya, wanasema kadogo tukizwe tuokoke. tushaka Imana. Tutafute Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Tukizwa dushaka Imana, Tuokoke tutafute Mungu. ntabwo ushobora kugaburira ibyo udafite. Hawezi pana vyenye hauna. Nibura umurozi uzagabura uburozi, Kama kwa mlozi utapata. nibura umunyamagambo uzagabura amagambo, Kama kwa maneno nibura umunyeshyari uzagabura ishyari. Kama kwa wivu Ibyo ufite byose nibyo uzagabura. Ariko umuhanga lakini wo gukizwa, umuhanga wo kugendana n'Imana, umuhanga wo gushaka Imana
kwigenzura, yarangiza kwigenzura akamenya ko twese mu isi tutaragera aho Satani atarasa umwambi. Birasaba kwigomba kukihanganira, birasaba kuri nabana umunyantege nke nawe ugomba kumwihanganira, ariko tugakomeza mu rugendo tuneneye safari. Amen. Amen. Anuzakangwe n'umurozi. Usishitukiake mulozi. Mulozi ntusakangwe nawe asikushitulake. Kandi reka nkubyirisha, Lakini acha nikwambie, ntusakangwe n'imbwa ziri kumuka. usishitukake kwa imbwa ziko nafoka. Ziramoka, Zinafoka. Zinafoka. ariko yugize gutya, Lakini ukafanya tu hivi. nani uye rihari, Hakuna hata iyo lichini. wunamye gusa. Ukashuka tu hivi. Reka nkubyirisha, Acha nikwambie, kibuno nk'amaguru zinakimbiaka, ziriruka. zinakimbia. Ntuzikangwe n'izo ngizo, Usishitukake na ntuzikangwe n'umurozi. usishitukia. Singo yabuze ubwo yakuraga gupfa, ariko kuko twe turi mu mugambi w'Imana ntabwo azadusohora. Naho yaroga, naho yakora ibyo yakora, ibyo byose ni ubusa bugeretse ku busa. Zaidi ya ingine bure. Ariko icy'ingenzi, Lakini cha samani, menya uko ukenyeye, jua jinsi utavaa. menya uko ukenyeye. Jua jinsi unavaa. Ese ukeneye ku mutima, Eske unavaa kuroho? ese ukeneye ku munwa wawe. Eske unavalia kinywa yako? Yesu nashimwe. Bwana asifiwe. Niki ukeneye? Nini unavalia? Tuzaze mu nzu y'Imana uje kwerekana uko wambaye. Usikiake mu nyumba ya Mungu kuonyesha Tuzaze jinsi mu unavaa. nzu y'Imana Usikiake mu nyumba ya Mungu. uze gusa utwereke imodoka. Ukwiye utuoneshe gari. Oya, hano barara mama Hapa bafite amamodoka hapa meza, kuvuga tulikuwa na magari sawa. ariko njyewe Lakini yeye Yesu nashimwe, Bwana asifiwe. nzi yuko ningira Imana Najua nikakuona Mungu. naho bazigira. Hata bakuwe na Yesu nashimwe cyane, Bwana asifiwe nawe sana. jiza guhiyenda, Naye kesho ushobora no atakupatia. kuguha iruti zawe. Anaweza kupatia ya kushinda hata. Ntuze mu nzu y'Imana Usikuwe nakia mu nyumba ya ushaka Mungu. kwemeza, Juu ya kuitikisha. ahubwo za mu nzu y'Imana Nakia mu nyumba ya kugira ngo turaganirwe n'Imana. Sema tu. Tuza mu nzu y'Imana kugira ngo ineza y'Imana igaragare muri twe. Wema ya Mungu yoni. Niyo mpamvu rero Ndio maana sasa umuhanga wakili mtu wa wa mu akili gukizwa, kuokoka. umva iki kintu, Sikia kitu. umuhanga mu gukizwa Wakili mkuokoka akizwa umutima, anaokokaka kuroho. akizwa umutima. Anaokoka Ubwo roho. iyo umuntu akijijwe umutima, Wakati roho yako inaokoka, iyo bije ku munwa sana nakia kukinywa, avuga ukuri, anasemaka kweli, avuga ibyiza, anasemaka mema, agira urukundo, na kuwaka na upendo, ntagira ishyari muri we. hakuwake na wivu ndani mwake. Ko hano hari abantu Mbona hapa kuko watu bashobora kugira gutya wanaweza fanya hivi, ntasuhuze na mugenzi we, hata salimia hata na kandi mwenzake. twese twaje ku meza imwe. Na tulikuwa kumeza moja. Hano nta meza ebyiri ziri Hapa hano, hakuna meza mbili. twaje hano twese Tulikuwa hapa ni sote. meza imwe, twese tuririye. Meza moja Ariko tumekulia. kakatangazwa Lakini nuko unashangaa. muno harimo abantu Sisi hapo mko watu. bafitanye inzika. Beba kuna makonflikt. Isi impanda iramutse ivuze Sai parapandi aka kali. kanya bandikavuga Sai parapandi na. wajya heshi, Unaweza enda wapi? najya heshi, Unaweza enda wapi? wajya heshi, Unaweza enda wapi? twajya heshi. Unaweza enda wapi? Nyamara twaje gusenga, Tulikuwa kuomba. twaje gusenga, Tulikuwa haomba. kandi twaje gusenga Imana. Tulikuwa haomba. Imana yacu Mungu wetu. ntabwo igira iti, Hakuwake. Imana yacu Mungu wetu. ntagira urwango, Hakuwake na chuki. Imana yacu Mungu ni wetu urukundo. ni upendo. Niyo mpamvu Ndio maana iyo dusomye wakati tunasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice bitatu sura 3 umurongo wa 16 haravuga ngo anasema hivi, uko we yiyemeje hizi agatanga umwana wayo akaitika kugira ngo nge kusema mie nawe na weye, nge mie nawe na weye, twe. sisi. Ntabwo yavuze ngo ni dezanje, Hakusema ni mie pekee, ntiyavuze ngo ni pastor we, hakusema ni pastor pekee, ariko yatanze umwana lakini akamtoa, aramutanga ku bwacu. akamtoa kwa ajili yetu. Ese wowe Sasa hari wewe ubwo wanatanga umwana wawe unaweza pana kugira ngo abandi bana barokore? kusema wengine watoto wa Byashoboka si, inaweza ariko ngo wezekana, yatanze umwana lakini we akamtoa mtoto w'ikinege wa pekee kugira ngo twebwe kusema siye umuhanga wo kwambara mwakili mkuvana yambika umutima. anavika roho yake. Amen, Amen. haleluya. Amen. Umuhanga wo kurinda Wa akili mkuchunga icyizere cyiwe
kuchunga confiance yake. Reka mbivuge neza. Acha niseme umuhanga wo kurinda icyizere cyiwe. Lakini mkuchunga confiance yake arinda ururimi. Anachunga kaulimi yake. Yesu nashimwe. Amen. Arinda ururimi. Analinda kaulimi. Ururimi kumubiri. Ulimi kumwili. Nakanyama gato. Ni nyama ya kidogo. Kandi lakini ururyoha kubi. Inakuwa butamu sana. Inyama y'ururimi uzayirya. Nyama ya ulimi ikula. Iraryoha. Inakuwa butamu. Ariko reka nkubyishi. Lakini acha nikwambie inyama mbi mu nyama zose. Nyama ya mubaya mu nyama zote. Inyama y'ururimi. Nyama ya ulimi. Ururimi rumwe. Ulimi moja. Twese yadusenya. Si boti ya pele. Ururimi. Ulimi uko turi hano twese. Hizi tuko hapa si ururimi rumwe gusa. Ulimi moja. Rwadusenya. Inaweza tubomoa. Nyamara umutima umwe. Lakini roho moja uri hagati muri twe. Yenyeko katikati yetu. Inaweza tubomoa. Kandi twarangiza kubaka. Kisha kujengea. Tukubaka n'abandi. Twarangiza kubaka. Tukiyubaka n'ibyacu. Pastor yavuze ijambo. Aravuga ngo twibuke ariko tuniyubaka. Reka mbabwire. Twibuke ibyahise ariko tuniyubaka ejo hacu hazaza. Mu kwiyubaka rero bizabanza mu mutima wawe. Hanyuma nibiza mu mutima wawe umutima azaha umunwa. Umunwa nawo azajya mu bikorwa kandi izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero umukristo amaze gukizwa wakati ameokoka amaze kwambika umutima amevika roho. Umukristo wambitse umutima. Kristo mwenye amevika roho ntabwo bashobora kumubwiriza gutanga amaturo. Hawezi kukumbusha kutoa sadaka. Umukristo wambitse umutima. Kristo mwenye amevika roho ntabwo bamubwiriza gutanga ikintu mu nzu y'Imana. Habamukumbushake kupanga kitu. Kristo wumvase umutima wiwe ageza mu nzu y'Imana akavuga ngo niriya ndebe birahanduye reka nyose kubw'icyubahiro cy'Imana. Niyo mpamvu Imana idushakaho kugira ngo nidushaka gukenyera tujye tubanza dukenyera imitima yacu. Kandi ikintu kimwe nshaka kubabwira, Satani ni umugome. Satani ni umugome kuko azi yuko umutima ariyo Mana gusa. Niyo mpamvu ajya ashakisha n'uburyo ki bwo kwanduza imitima yacu kugira ngo ishyire mu rwango uyatangira by'undi ngo wowe uri mugufi ngeri muremure. Ati rwose wowe ufite izuru rirerire njyewe mfite izuru ry'igice. Ugatangwa n'umutima w'ubugome. Kuko twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo kugira ngo yemwe mwakira. Bivuga ngo inzoka ntabwo ishobora gutanga ikindi. Ni ubumara buba mu nzoka nibwo ishyira mu bantu. Rero reka nkubwire mwene data, irinde mu Kristo mu bihe turimo. Imana ifite umujinya. Imana ifite umujinya n'abanyamasengesho. Imana ifite umujinya ku bakristo. Imana ifite umujinya ku bandi biyita b'Imana. Reka mbabwire bene data, muri aya masaha mbabwira ngo twirinde tutanikwa n'Imana. Mungu asituanike. Twirinde tutaza kwanikwa n'Imana. Mungu asituanika. Afadhali umuntu akwanike kuko umuntu nakwanika Imana iza kwanura. Ariko ikibazo ni kimwe, Imana nikwanika Mungu uza kwanura. Nani ndio atakwanura? Twongere dusubire mu gikari. Turudie tena mchumba. Tusubire mu gikari. Turudie tena mchumba. Twongere tugirane usabane n'Imana. Tukue tena na uhusiano na Mungu. Tusubire mu gikari. Turudie mchumba. Twambike imitima yacu. Tusubire mu gikari. Twambike iminwa yacu. Tufike kinywa zetu. Iminwa yacu nitwiyambike. Kinywa zetu tukizibike. Tukambike imitima yacu. Tunabika mioyo yetu. Tuzabona ubwiza. Tutaona wewe. No gukomera kw'Imana. Na nguvu za Mungu. Imana itugirire neza. Tutendee mema. Ujya ugira umwete n'umuhati na kwaka ndini wo kwambika umutima ya kuvika roho. Cyangwa ujya umenya ko ikariso yawe yashaje. Wala unajua kama sube mezeeka. Ukamenya yuko suti yawe yashaje. Unajua kama suti mezeeka. Ukamenya ko igitenge cyashaje. Unajua kama bikombe bimezeeka. Umva ko wajya mu isoko hepfo. Nasikio naweza shuka kule chini mjini. Cyangwa ukajya muri Unama. Wala hata kuchini Unama. Ukajya muri Chaguka ukajya gucagura. Unaenda mu vyetu nenda chagua. Ni kuki utabanza ukacagua ibikurimo? Kwa nini hauchagua kile bibiko ndani mwako? Niki kigutera kutachagua ibikurimo? Nini na
natumako sichague bebiko ndani mwako. Manze uchagure ibikurimo. Uchague kwanza bebiko. Urangiza kuchagura ibikurimo. Kisha kuchagua bebiko ndani mwako. Imana izakwambika neza. Mungu atakuvika uzabona neza Imana. Na utaona wema ya Mungu. Icyo bifuriza muri aka gatondo. Cyangwa kuri iki gicamunsi. Wala mchana ya leo. Nifuza yuko wongera ukibuka. Nataka ukumbuke. Warangiza kwibuka. Kisha kukumbuka. Ukambika umutima w'indani. Unavika roho ya ndani. Ukambika umutima wawe. Unavika roho ya. Kiwite kuri ibi arivaje. Usijali kumarivaje. Arivaje zijya ziza. Arivaje zinakuya. Zikongera zikava. Zinapita zinaenda. Hari igihe arivaje ya ndombolo yabayeho. Kuna wakati arivaje ya ndombolo. Murayizi? Munaijua? Unajua ile ndombolo? Batu tunakuwa mnyumba ya Mungu na waza hatuko ndani. Yesu nashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Iriya yaratambutse. Ile arivaje ni Ariko arivaje irihungu. Lakini arivaje ni iko leo. Yesu nashimwe. Bwana asifiwe. Na magroda. Ni magro. Na magro. Aseni magro. Na magro. Aseni magro. Mwese mwaretse imitima yacu kabagro. Basi mwache roho zetu aho kugira ngo tuambare za gro. Bali tuvale magro. Imitima yacu kabagro. Naho imitima ya kwambara udufuafwa hata nili vale mashwashwa ariko imitima yacu ikambara za gro. Lakini roho zetu zibale magro. Kwa maana roho zetu zikambara magro, imitima izahumunwa. Roho itapatia kandi ibihumunwa na kinywa izaiho iby'umumaro. Itaipatia vitu kandi iby'umumaro na vile vya samani zarema abandi vitamba vingine nawe bizakore na wewe vitakuumba. Amen. Amen. Umutima wawe umeze gute muri iyi minsi? Hizi siku ufite ubusabane n'Imana gute muri iyi minsi? Una uhusiano gani na Mungu hizi siku? Muri iyi minsi uri kwambara gute? Hizi siku uko navala namna gani? Ejo nabonye umunsi w'irayidi. Jana niliona siku ya raidi. Twebwe twari turi hano. Sie tulikuwa hapa. Ariko twagiye tubona kutustati. Lakini tulikuwa tunaona kustati. Ukabona abantu bambaye neza. Mbona watu wanapala mzuri. Ariko umutima ukambwira ngo ariko disi. Lakini roho inaniambia lakini yabaye twambitse imitima yacu. Ingekuwa tulivika roho zetu. None undi akandika kuri stati. Mwingine anaandika ku stati. Ngo masengesho yawe y'imisi 30. Aseme maombi yako ya siku 30. Ngo Imana yemere. Aseme Mungu ayikugani byari bikomeye ngo ibikoro kama gukorohereza niyo. Aseme uzito Mungu abifanye vyepesi. Amen. Amen. Ese natwe twabigira Imana muri aya masaha. Na sisi tunaweza ambia Mungu kwa hizi saa. Ngo ibiturimo. Aseme yenyewe biko ndani mwetu. Imana ibidukuremo. Mungu abituondoe ndani ibituremereye. Na binatulemelea. Imana ibitworohereza. Mungu abifanye vyepesi. Ese twayigira. Eske tunaweza ambia Mungu tuza mu nsengero buri munsi. Mbona tunakuja kama kanisa kila siku ibitambaro. Mbona tunavala kabisa. Ese imitima yacu koko. Eske roho zetu kweli irambaye. Inavaa imitima yacu. Mioyo yetu iramutse kano kanya. Mungu akakuya tusali. Ikazije kugenzura imitima. Anapia chunguza tu roho. Umutima waje ni wawe Imana yaugenzura. Roho yako na yangu Mungu anaweza ichunguza. Ya usanga mwingi. Anaweza ikuta ndani nini. Tuje gusenga Imana. Tunaenda Mungu. Tuje gusenga Imana. Tunaenda Mungu. Ndaona mishumutwe wawe. Unamisha kichwa chako. Tangira utekereze. Anza tafakari. Ibuka. Kumbuka. Ngahibuka. Kumbuka. Ni bingahe Imana imaze kugusimbutsa? Bingapi Mungu? Ni bangahe umutima wawe umaze gusenya? Bangapi roho yako imesha kubomoa? Ni bangahe ubitse mu mutima wawe? Bangapi unaweka mu roho yako? Imana iramutsisha. Hapa sasa Mungu akakuya. Byagenda gute? Beleza kuona Mungu. Kandi twese twaje imbere y'Imana. Na sisi bote tulikia mbele ya Mungu. Twifuza ngo Imana itugirire neza. Tunataka Mungu atutendee mema. Ese kuko ibiri mu mitima yacu? Ese kweli biko mu roho yetu? Yatuma Imana itugirira neza. Beleza tuma Mungu atutendee mema. Ese kuko ibyo twavuze ku minwa yacu? Ese kweli benye tumekiri kwa kiasi yatuma ya neza y'Imana itugeraho. Inaweza tuma wema ya Mungu inatukaribia. Twongere twibuke. Tukumbuke. Numvaga twabigira Imana ngo Imana itubabarire. Nilikuwa nataka tuambie Mungu atusamehe. Numvaga twabigira Imana kuko tumaze kwibuka. Kisha tumemaliza kumbuka. Urwango ugira mu mutima wawe. Chuki yenyewe nakuwaka mu roho yako. Amo kugira muri wowe. Makabila sasa zinakuwaka mu roho yako. Kabona umukobwa ari kakaje. Unaona binti. Ngo njyewe. Asemi. We ngo njyewe. Mie. Ngo nukuri ngo sinzi. Kweli sijui.
umwaka ugataha, mwaka inapita, uri iwanyu, uko kwenu. undi nawe akaza w'umusore Na mwingine akakubwira ngo I love you, anakuambia nakupenda. I love you, wizangaje. Mwingine nakupenda, umesoma Ntabwo masomo mwumvise se uwo bashimye hano hamusikie mwenye afite doktora. iko na doktora. Izo doktora zirihe pastor? Zile doktora ziko wapi pastor? Hari ubwo twanazimushinguranye se ahubwo Basi ntabwo twazimushizeho, hatukumuweka ko zile twazibitse mu kabati. tuliziweka mukabati. Mushiki we yavuze ngo mbese Dada yake alisema hivi, yashoboka yuko ziriya doktora nzikoreraho. inawezekana zile diploma zote Reka noneho tujye ku mugore we kuko ariwe wasigaranye abana. tuende kwa Ese izo doktora yazikoreraho? inawezekana zile diploma zote anaweza zitumikia hapo, Ariko niba yarakoreye doktora y'ijuru, lakini kama alitumikia nizeye doktora, yuko naamini kwamba igihe cy'umuzuko wakati ya kufufuka njyewe nzamubona. yeye atamutiza. Aho rero tugiye gusenga Imana. Tunaenda umba Mungu, Umutima wawe umeze gute? roho yako iko namna gani? Uza hano wagera hano na kuyaka hapa mu sana kanya gato ukajya mu bapfumu. kidogo tu naenda Reka mubafunga. njye kureba iby'Imana iri buvuge, Acha niende ona Mungu kuko atasema. hari ibyo ejo bakubwiye mu bapfumu. Jana kwa bibi alikwambia kwa Ugiye kuva hano wongere usubire hahandi. toka hapo naenda rudia pasi. Ugiye kuva hano wongere usubire mu matiku. Toka hapo tena mu Ugiye bingine. kuva hano wongere usubire mu nzoga. Toka hapo narudia mu Ugiye kuva hano wongere usubire mu Toka hapo busambanyi. narudia mu uzini. Ugiye kuva hano wongere usubire. Toka hapo rudilie. Garukira hamwe ne data. Rudilia pale ndugu. Kuko umunsi w'Uwiteka uraje. Kwa maana siku ya Mungu inakaribia. Kandi Imana ije kwanika. Na Mungu anakuja kuonika. Nitutajya mu gikari. Kama tuende kuchunga, Twongere twisuzume. tujichunguze tena. Imana iraje. Mungu anakuja. Kandi ntizatinda. Na hata kawia, Ntizaceceka. hata nyamaza. Izaza. Atakuja. Izaza. Atakuja. Imana izaza. Atakuja. Ubakomeye n'aboroheje. Kwa watu ya Ku b'inzobe n'ab'igikara. Bekunda na Ku bagufi n'abarebare. Afupi na Ku barefu. bafite ubwiza Wana n'abatabufite. urembo na benye Ku bafite amafaranga wenye n'abatayafite. pesa na benye Ku bakene n'abatindi. Kwa maskini na Imana maskini. iraje. Bwana anakuja. Imana iraje. Bwana anakuja. Imana iraje. Bwana anakuja. Tubwire Imana ngo Imana itubabarire. Tuambie Mungu atusamehe. Imana